Салом алайкум, бародару, аку, апаву, ховаро. Рӯзи камакак дар бораи телефонҳо гап мезанам барои шумо. Чӣ хеле ҳам боша набоша, чӣ хеле телефони шумо дар махбул шуд, дар компютера бинависен. Ҳам телефонро ман шумо дар ҳамин каналда форум метавонам. Агар шумо телефонқабр бошен, телефон дошта бошен, биёрен телефонатонро ҳисоб мекунем, болои 6 сум бутен мешавад хеле ҳам. Телефонатонро ҳисоб мекунем, болои 6 сум бутен, телефони нав мақсад бигирем ресастани телефони зуд. Телефони оригинал дорам, любой нави телефона дорам. ҷои кӯрима Қурғонтепа, Бухта. Номи аввалаш Қурғонтепа, Бухтар шудагия. Инам хеле компютерда бинависем бачаҳо. Чӣ хеле телефони шумо дар махбула бинависем. Ина якумаш А70 дорем, ина А70 дорем. Памяти 128 га, оперативка 6, нархиш 1800 сом. Ина А51 дорем. нархиш 1950 сомон А51. Redmi Note 8 дорем. Note 8 1500 сомон. Инаш Samsung Galaxy S7 Edge, нархиш 1200 сомон. памятиш 32 га. Ин Note 7 64 га. Ина G4 дорем. A7 фақат кадем А7 1200 сомон нархиш. Инаш A5 абда нархиш 900 сомон нархиш. Ина ASEO 800 ян ASEO абду. памятишон 16 отпечаткишон ай бара. зарядашон зур мебара. Инаш A6 нархиш 1000 сомон A6 ҳам зарядшам зур мебара. памятиш 32 гига. Я iPhone 6s 1000 сомон. Астаниш нав пачка. Инаш G4 850 сомон G4. Сим-карта 32 га памят дора. Ина A6 1200 сомон A6. зарядаш зур мебара. Инаш A10. Иш A10 900 сомон. Инаш Redmi Note 5, Redmi Note 5 Plus нархиш 800 сомон. Иш Honor 7 550 сомон. Ина Nokia билайну китайскиё дорем. Ай 50 сом то 120 60 сар мешава. Инаш B310 д сим-карта оригинал ай пешинӯша иш. Иш пешинӯша зур антеннашон бақуввата. Инаш сим-карта. На бародаро любой хел телефон дар кортон боша, компютера да бинависен, ё муқати занг бизанен номерои ма 905 2366 занг бизанен. Чӣ хеле телефони шумо дар махбулай мекӯвем ё метемтонам. шаҳри Бухтар да фақат территорияш доставкаш бепула. Ина аку апо ховаро кадоми махбулай занг бизанен 905 2366.